Shubor nakaslem jong unong san Hima. Hakathong ban penjai ya karukom trekam ki BRP CRP bat ki dikhot jong ki school managing committee ka district mission coordinator SSA West Jaintia Hills kala pelong ya ka district level training halayan mission compound Dorbar Hall haka khandai terik ujemang Shwa ka training layo ka jingkran Iman Sim na ka DMC SSA West Jaintia Hills ka kong M Lakyang kabalakan tu ya baro banishim benta banlong kiba pelet mut ya ka kaba kilayo lingba ka ne ka training khnang makin la ban samlem shakiway ka state committee mobilizer and state planning officer SSA Meghalaya Shillong ka kong JJ Sinrem kala batay shapang ka role jong ki SMC katkom ka an RTE Ag Arhajar Khandai bad ka NEP Arhajar Arpho katba u district disaster management officer West Jaintia Hills district uba Lingdo ula batay shapang ka school disaster management plan kakong JJ Sinrem haba batay shapang ka kamram ki school managing committee kalaong bakum ki dikhat de ban sngotho ya ka kamram omdei ban hun tang ban long ki dikhat klem ka jingtip ru shapang ki school bad kerpang ban tip shapang ka NEP Arhaja Arpho ka baka sarkar India nang ni shakmat kan pentrekam na ka benta ban penbhaban miat ya ka pule puthi haki kerdan bapher layo ru ka jing batay na LK Singh, IE Coordinator SSA West Jaintia Hills, ubala batay shapang ka Inclusive Education, uba RL Bime Suwer, MIS Coordinator, ula batay ha kabayade bat karukom penrung kerteng ya ki khana school, uda ohi mana, u Junior Engineer SSA West Jaintia Hills, halor ki binta bayade bat ka jingte jingshna ya ki yeng school bat kiwe ki jat jingshna. Khaddu lapenwa ya ka training daki kentin ai khublei na uba SD lalu u community mobilizer SSA West Jaintia Hills. That SSA ini school SSA for 2 years. Dia boleh tak? 1 to 2 years. Kilawati kita member, share belum penting, share renew. And then if you are a member, parents kena pass nak kelas 10 pass nak kelas 8 berita middle school pass Lada kita member dari parents kilawan case no itu kilawan anjing. Mereka kita orang tu juru main mata asnen. Kata lada kita soal SMC. Jika ni SMC kita development ya ka kita mesti kita micro planning ke. Nama pun tangan sama saya balai. Micro planning tu kita development progress sama school ke. Nado kali sudah berpisah. Tola sim don dita. Nrei di maintenance register pun tak nombor pass, tak nombor tiap ting kada do kan. Dia kada kan kita kita ai na. Let it think that dia kada begin selalu. Let's see is coming from a broken family. Ini kita professional better sekali jawab better sekali yang maya ni nasi bukan sudah. Dan gaya show dah. Dia desi feedback komputer ni yang bahaya sekali telah student apa benar dan item ID itu tidak jauh. Ini berapa? Kadai kata ram school begitu. Progression ini kedau. Kata achievement dia dalam result. Jangan cycling kitchen gardening itu kita bayi itu dia. Mereka software ni untuk learning outcomes. The learning outcome jumna, but kata learning outcome across the globe is very difficult to define. Pasti jumlah ni yang mentang dia try. Kumdo, akan dia learning outcome kita mungkin dibiayai. Lasai mission provision dan hadin sesi kumulasi save ada nak dia dah next week. Mission provision itu kita ikhmat perform kumdo. Itu nak tu bila kumbaran yang goals kan. Look understanding level of now. The SLC, how we will help these teachers? What you maintenance of the report. So have a check, stop register in mid meal. Kabam kabalong kumlo na 45 rice no way, so on and so forth. On the holistic development of students by nurturing their cognitive, social, emotional, and physical well-being. Ngalakta nem ni ngom dem health. Kaya in education. Dapat help. Ini you school gila. Ini training kita gila. Gila, health is well. Tujuan mo, jangan ada daw.
the national education policy of development of students for nurturing their cognitive school, holistic development. They can be good at academic, should be good at non-academic also, at life skills, soft skills, and confidence level. So these confidence level, communication skills. Later, umabimi one daw di wapi pang guys and jing empam yung guys. That later give it one binigi areas and come to school, disaster management net empam utipi and accounts and reports. So kini areas, kini sessions kiwa cover ki yapi mentugas ni tengah day na next time mo wa kini sessions kiwa deal kiwa pi mentugas ni uman ki sessions kiwa man meaningful, kiwa man productive, kiwa yogi views nya po haka takam po kamon penrekam po di SNC curut bagi BRPs bagi CRPs dengan next kemo wewa next ajanwa iwan i doubt leni ibom sia po ki sia ba clarify ki baby mentusni yo penci gini faculty and resource persons yapi ham hesitate pelile nei ha ile to wa kini sessions to man ki interactive sessions wa give it's an open discussion hapo kanila training mentusi MCAM will be PEN number, permanent education number. Kina get that it, nama. Ki kan ni you the dia kan ni betul one kena nice school, lagu school. Ledam nak dia number yo lai. Pun school cai ni. Kamu dia number tu we generate ini tahu system generated Manda enter di detail yang system automatic generate system yang number kemudian UMK mana kata boleh kam tam ni stage kan dan memang ni number iyo nalon itu dan yang nggak em so apa ID apa ID lah ini UMK bayi na Eva you bigan ni manda high school na kantam support ka imo habra gi ko isla habra gi certificate gi pun jadi certificate no tela mudu support ka mana point support ka em ga certificate ko meling original certificate sesuai bagi dia em support ka rai ledem dia certificate cha reject no rai dong apa ID gi kam di ko isla Noni wa para iki woro detail sang te kena ada mereka. What transfer ke TC le dia mereka. Jadi kena skor di phone buat sistem. Kuna cuai kita kamu dah MD transfer person lah. So nikte kecik kami tu ikna kamtam di kelas kiwarat channel. Bagi wayo nonton arle kamu harus tahu. Mai hadi kuantisi lai skor met boys skor met girl betok ras ko sokar na jumlut hagi di ki kelas yang wan itu pediang wan lagi wan na dom ni temenda pediang ni de kina menda om ne ini guys menda om ni ki at ni dawa macam ni di sini Kani sistem la wai ko kecap kor, MY ko 10 kor, bayo up yang di student.